Walanda an mai tawa kena taibu Kristen amailan awang ne kunyak pangjam hayang adun nuksa mabu Jisu Krista yayang salam caidem nang hado hibak amai kawang ngau tamah lak jingna phabu jingna ani o molande hibak amai phabu jingna tamam molana kawang mayung ha dia teman pai tamah lak ngomuka mangchung alacha hadawa John chapter 15 42 to 47 38 to 42 anu Mark chapter 15 42 to 47 mabu ya ngonang sa teman pai hage lai sibaja igineng John chapter 19 verse 41 I take toibu kanma bisa jango hayang tau ba bisa me au o man mobu mangkuk sa ala jango hado kawang ngona mangkuk sa ala jango hadawa alo mangchung yiji hayang ba Jisu Krista mangchung de ibong ngona mangchung se iwande English ngoma dum anu speaker se inang hadawa graveyard de ibu yiji pangnu ha mubu mangchung de ibu yiji hayang boy hadawa munumun kie angbu anu hadau mangjunga lung ayung wayang lungbu mangjung onang anu hadau de kaplak jingne lung khau ayung ya yang kaplak lenga angbu onang hadau mangjung ma long hai anglan hai munang anu hadau mangjunga pisha mahai angnang anu hadawa kanbu kai anu wangsam phabu kai hai hadau yui pisama lenga angbu mangjung onang libu jama das mahal shahjahan isugo de yong gan bujna wung gam bujna iye tum mangjung ja lengyang ke chai khomo cha khie ngiglak hado akram onang ana hadawa yasan lakpa iye lung angyang ke tau khie ang amailan libu jama David mabu wang yang adai bua Ezekiel ang padengoye hadawa pisama yong maya namnoa imana hadawa munuman kia lengyang angyang ke hayang boy atengi lakbu anu pangyu hade imai bu ang palan iman adam ngonang Jehoram kibu Jos kibu Uzia kibu anu Jehoakim kibu imana longa ang mubu mangjung ma yumu sahi nginang Nishibuba Buddha bangau tundi wamubu tundi ette ngwe igma iman bungau jaigalak iman ka awang sisam ba bujingde bem bujingna pangyu hade gen bujina bujingna pangyu hade ya yang sabchi ya bujingna iman liwan de pangyu haji sap anu namno bujinang ang ba mubu mangma mangjuma iman jumusa hake inang ala ba jingchepum laiwande Jisu Krista mangjung tukde anu cha ngegelak hadawa alo yuji dawat angba mangjung ngegelak hadawa Acts chapter 2 verse 29 menyan ngonang hadawa pumanuk te mangjung jang angba mangjung jang hadawa iman remind nim yang bujang ngonang nisi buba Jisu Krista mangjung hadawa ngegelak lepua dawat da angba Jisu Krista angba hadawa yaphem mangjung jang ibu ngonang hadawa Jisu Krista meni mai honi mai hosana se judi ang baja se yang pai hadawa meni iman mumu ngai longhai ang iman longhai anglan anu iman ngyang lan na woyanga Roman government de phayanga toy timnang ke meni a dauki an ngoi dai ngania tini bukhi bua nyawningo mangmulak hadaw nemyanga hadaw mangmulak ka dai nangbu hebakma Joseph semembu Arimathea mabu an mengwe sinang hadaw ka da Sanhedrin mabu kau semembu jangonang Sanhedrinai ata ba chuchingonang imana ang bao iman abomi falak ngyang ba abomi falak iya member jangonang iya luwe Jisu Krista penne ngobu ba Jisu Krista i yung mai sing anu iye Jisu Krista yung mai sing buka da
ano kawang angjing pailakte iye lai ngo ba si nang iye Kolkata kadang ma inok bisa jango tama mangchung ala lengo si nang ano kada cha Nicodemus member iyo Sanhedrin ma member janingo bu iya judicial de law de yunga ngokam de jumbu kada iyo Jesus Christ libu hado jayanga menga bangde pola jinne menga ya apa ibu hado kinginang hane Jesus Christ awisi hado kada ni yungma singyangge Nicodemus Jesus bai hauyang bai kada ngonang wangtang angjung yolak jingne nang nisi bulak umbung si ibu hado iya yungma singonang dau jingne ateng lak pu mung hampu bai kada ma bu hoge nyampu jingne longo ano Jesus Christ peleno nyampu jingne longo ano inuo Jesus Christ inuo hage sapai yungo ide bawdak la au anang nyampu jinna au yu jingai ano mangyulak hadawa ngau haiji hangne imana ngogyang meng baja se doiwimbu jangonang jihudi wang lamma roman wang lamma ngogyang meng balana mangmulak hadawa anang mangyubulak hadawa wendo sibu ngonang dau hinsap ma imang ngoyang ge hayang ba hadawa kadani Joseph bai Nicodemus imni ka iya ang ba nengo bukai iya yung masing bukai dau jungna pilot de Joseph iyang ge Jesus Christ mang ada ya kai se yuyang ge dau munung si yang ge kawan de pilot do yung ya san de Jesus Christ li yang pai ma he bak len de ga se ya san de yang ge khoja woi ba ka da de lai du hayang ada ngoyi ge se yang ge khoja woi ba hado hang ba de ngolit de ano iya libu hado yongma phongdaw ngolan yang ge daw jungna pilot de Joseph de nang muya nang hangilam mulak ge nang muya se phayang ge iya criminal ne myang se phang pilot de yipa ha subu ano ide sangni de ma subu hayang boy pilot de yongma sing yang ge Jesus Christ ba bu hangu yang ja se iya yak juyang phai ka da ne myang iya hado phabu nginang Jesus Christ ang pane iji kama ang ba kia webu hado mangkuk sa de iji buha sebu ano mangjung de nyabung lana guard ni jimeng ha sebu ano mangjung pangyu ha mubu mangjung muha sebu hayang mangjung pisa me iji be alo nyu muha sebu hayang ba Jesus Christ criminal iji dau jung ne iya anglan mu bukie muyang ke se ngenang tau khai Jesus Christ toman tini yalak yongo mongpong ne mianang alang ba jing chepu ma longha anglam ma bu liang ke tau khie bisa ma muyang ke hage mangjung onang hayang boy tau ba ma muham nyenang binyu ha yunga yili sepang me ha bu se sabai yung bulana imana hango muham jidau hayang boy ala ba jingjepum lawan de mangjung ala segi gelak tau ma Jesus Christ mangmu anu tau ba mangjung alam atuman sai de muham jango nang hangne Jesus Christ tau ba mangjung alam mu hayang i yang ye saji mangjung akyang nang tau jung ne Jesus ibu saji libu tang ma okpung ibu bango nang libu daden kaye hadau yoklak wangtang daden eplak hadau yapme naman de phango nang libu nang libu ada adeng lak bulan pemanu katalan lungtang mo wibu pemanu hadawa libu ma okpung ibu ngolak se ibu ngonang ada auhie adeng lak lakai jende bu ayin dolak si ibu hadau jiso ibu ngonang 2 Corinthians chapter 5 verse 7 dem ibu ngonang Krisa ma kubu ala ni mian ke she ibu ngonang John chapter 15 verse 25 ma anu 26 ma ibu ngonang Jesus Christ ada adeng lak miang ma iya yang yilak hangne I am the resurrection in the life tawa yang yibu ba ngonang ke se hagi ibu ngonang deni domana hadau indi dom anu hada Jesus Christ libu mangjung ala de
ateng lakbu akong lango nang tau khai Jisu Krista ateng ba ang ba ano Jisu Krista tuma jungne sa mongham ano I mangjung tuma jungne sa mongham mangjung nang au hi Jisu Krista phai ateng lakbu bai li lakai Jisu Krista hangge li hangge mu tau khi nang li lak nang mu lak Jisu Krista hangge yang yi tau khi nang yang yi lak hadau mongham teman de pha bu nang tau jungne Jisu Krista te teman ateng lakbu nang tau kai karu nyu wang nyak ngo bu wang ai pha bu mongham yi nang be sap be yung ngo bulan de mongham pha bu ni ne dembu mungmai ne dembu hadau ngo nang menia Good Friday wa sibu hayang ba Good Friday ti teman da pha bu ngo nang ti Jisu Krista mangjung ngo nang hayang ba ngani Jisu Krista yang yi lak anu hado mangjung cinde bu jung ne yi ji hado ni genja bu jung ne hai ngo nang Bible afong alyang hagi pha tem nang ni sibu ba buda ba ngau 21 ni sibu ba buda ba ngau 24 anu Nishibuba Buddha Pangau 26, Jeremiah 22, Acts chapter 2, 29, John chapter 19, 3, John chapter 19, 38, Matthew chapter 3, 2, Mark chapter 15, 43, John chapter 19, 41, Mark chapter 15. Tama moi la Jisu Krista ya bu myang ma I khi e li lak I khi e mu lak I khi yang yi lak ni ja dau jung na moi la na Jisu Krista ya ha o se ha dau ka wang ngok ke yang dem nang chai bulan de ka wang moi man